na sente ne ehwe eye Evangelist Nyame wo internet so ye hwehwe ne baabi a ye hu no na ye nim se woni sometimes no wata akọ eye South Africa wono abese okoye eye okoye adwuma kakra de bebo ahiafo sene ye de ye nim se Evangelist Nyame wo kọ eye South Africa ekodi pawo pa apesikaba abeboa eye ghetto boys there be endre yara ya chi eye Nyame ewo mamobi police station a wodam na nchiremu chese wone eye Jema lady bi edin sawoso ewon 10 times na ese haram bi eye abam eye Nyame twi lady no edi na ma no so omudi omakoma mouse na wo yese wo twi omadi a fasebra fasikasebra lady ni de na nkohwe kwan sese ne Nyame eye fresh boy ne wo behwe se wo ka no ewo Jema ho na abrabo na akoso na ya aware na so Nyame wo pega na ma no nti watwi lady na di na lady no so sanse emse sika no emodu nti wo de eye ato no so ama aposifo ensa sonimu ewo nima wo dem na obi okosra no ye Abraham Boshe wono no okosra no demu nchiremu nyina e de aba efa Nyame ho mayenti mu shemra abusa fo mi chechiamo aya rakosam na me de ba betu manim no ye nua Evangelist Nyame ya yeba sesi ame no kasai police for akwakwachi Nyame na sesi ame no kasai owunima police station enra me ko ho kohwe no once or your social media person there na semba wontumi mfensie ba no pay na me hu video bi na said the nipa ne narrative story no enye sa na tie Nyame issue na aba no asam ne bedi me ho mo amunim me say one day mo bete me yase e bedi me ho anka ye try say be solve asem no ba me hu say ye nua boy bi a react say what is say wunua asem aba say ye nukuro say ye nukuro make sure say ubenya asem ne mu nokore ansa odi abeto abonten e ma ne nye say bi a waka wo sofo bi ho asem da ana wotan ne nti no o betwa ntro de ato ne so ye nkotie ye nua ne video no ye ba na me mama ne me nan si kwan so a me ko Nima police station ho akwakwahwe Nyame apeduane bi ama no na me hu video am se da bi ma me bo mama ne e bia no wodofo bi e bia no wo bi a opese okohwe no Evangelist Nyame e wo Nima police station se sia me ne wo kase ye ntie ye nua ne video a wo ye fa Nyame ho why ye ntie ne se sia abusiafo Evangelist Nyame se sia me ne wo kase ya che no wodani be ho e wa Denta police station wodani be ho den midi edi Steve esikafo adamfo ahiafo tamfo me wo tam ya me mfa akwasia ho wade ase Evangelist Nyame ya che no ahomachi ya na de nti o mo che ne se Evangelist Nyame ne mabi e chatted na not tututuo mo so a wa flooding ma no yes wa flooding wo mu enu nti e ma no the Evangelist Nyame akwa akoma police fo ama ahomachin ya ba be che no omu ko nyina na mi di akire na me monitor na mi di akire nyomo mu an se bura mu an se abusiafo said the Steve media the abeto abonte na guy kra me o de ayemeda masem no enye bi daddy oba bi ana Nyame ene ne hyehye ho for the past 3 years leading over Germany leading the crime obi opese na asem kra ba social media but relationship ni mo no ene oba ne feel say Nyame esisi no e cheat no because no person ko be fa no ede ne ko Germany nti ye misunderstand ya bo mo ntem details ne de e wo police for nchen se Nyame asem ye da me meke biama no ye kom deep no difa e ye me ana mesa be blast no mo be stadia me yobi a me tu mbebu no fo papa ende se mo se me yobi a obi ye video na ma be ka se nua tubu social media na wose ye try to say nua no na asem tu nua ukoni aid na wo mo a wo de boa no te sa wo mpesro Nyame asem ana bibia asem na ato na betumi ato ye nyina nti se Nyame asem ye de se na asem nya da no eno de ye police fo and I bet you dear anopa the lady involved the crime and akasa watch the side of the story a baby may try say me solve the back door but I'm understanding amba and I could be a police station so what you say ya chief Nyame no kre
but enye ema bi ene webu oda bi e wo ba ko ne we relationship wa wunim emma so odo no wa brochira mo amunim aha na bia oba na dru ba bia wa feel cheated but ensemi keka ho eno ntumi mfa nto dwesesi a na meko menisi ide ne be kasa na ya hwe bia meba live enwumra no wachena na details e wo mu bia me de amamo efutu oni afa de frame nti so nyame yestrese de esi ebe lesson na wo frame mu fia se wasem ye do wasem ye do na no kore entumi ndedi te be da mu nyina asem di Abraham bi no mo she thank you be da mu nyina asem bye te be sram wo a opese bia wo contact me concerning Suro Nyame issue no for 053 1798 334 053 1798 334 my friend empenyifo my friend Jagra asene bisika kra se be dru ho a men sam friend na obetumi ni Suro Nyame akasa why te bia wo a opese udi ekire wo Suro Nyame afa no na wa contact 053 1798 334 why nipo befa no ye fe no akusia medamu nyina ase bye send any day kan a wo pay attention TV and dey ma subscribe e ba your channel no so na notification bell no so be turn on my na che se bibia aye kama makra